ئەڤا کۆمەڵگەها شاریایە کۆتکەوەتە سنوورێ قەزا سێمێلە و پڕانیا دانیشتیە vê کۆمەڵگەهێش کوردên ez dîne xelkê şariya bi dest xerebiya cadên di nav komêlgehê de û hebûna çalên mezin di nav cadên we de dinalîn û şofêrên şariya jî bêzar kirîne. خزمەتگوزاری ئەوە تقریبا 10 ساڵە شاریە نهاتین کرد بەری انتخابات نمونەکەی بتین بەری انتخابات سێشار فەراک ڕاکردن دۆ زەری شەفەڵێ هاتانەوە نهاتین تەڵیکردن ئەو انتخابات هاتانەوە 6 شەیبە تقریبا خزم شارع ما هەمی تەسەنە نە تەسا چێتکەن نە شارعێکی چێتکەن ینی خزمەتگوزاری شاریە گەلک کێمە خودێ شاریا خزمەتگوزاریت کێمن نابژنینن چێ ناکەن بەس گەلک کێمن يعني قالك رخيت ركابان قالك تصل لهين سارت هيك نقاط ربشت تصل في رخيتين أبى بري انتخابات إنك شارع تشيكرون هشتا كملنا كانوا شارع عود بلا خدمة جزائر خو كمل كل شو قبل ناحية بو ماوي أبى تقريبا صالك شوكو شيء وهاش بو بري انتخاباته همو بري انتخابات تضخم كفت السرشولي وآلات وتشتي يعني ما باور دو هيوادا وسه هيوادا خلاص بت زفستان درباز بو أبى هامش هات بس باور زفستان هي تبجيك اتاتين بوما تشيكن نخراب كن اگر تشيكن مالان او اگر شناكن بلا بوما كي بري لبكن ام ممنون توانين شكو نريك هيو بهنيو بلا بين سحكني سەرۆکی باژێڕوانیە شاریاش بێژێت دەڤان پرۆژەدا ئەریشەک هەبووە لەو ڕاهاتینە ڕاوستاندنە سپارەت ئەو پرۆژێت مەکۆ کوژمە 405 میلیۆن بۆ بلندەر مەجاری خۆسولینت ئاڤرش خلاص کردیە و جاده گشتینە قۆناقت مکەسەرکردن و پاش قیرکردن بەر هەندێک ئەگەرە تکنیکی شۆل بۆ ماوەکی هاتیە ڕاستاندن ئینشاڵە ماوەکی گەلێکی نزیک دەستە بکارە خۆکەین شاریا ji sala 1986 were hatiye avakirin û ta niha pitiriya cadên wan nehatine çêkirine lewra xelkê şariya dibêjin eger îdara dihok divêt şariya bikene nehya bila destpêkê cadên wan sexbîr bikin û şariya piştgoh nehavêjin paşî behsê nehya bûnê bikin. Şenol Kursad News Komêlgeha Şariya